Sua Maria Magelia Matala Tanchipa Ojankichka Ojagun Paregona Chagacha de Gamskanjin Erike Ari Marininchik informativo Nishan Ojaguna Paregona Chenaja Jaukuna Pare Alin Tutaka Kuliachun Alin Tutaka Kuliachun Ñatari Kuliachkanchigna Iskaichunka Sotayo Mayokilla Chayada Rike Oranchip Sapura Lamang Yarik Iskaichunka Patachanimpi, Tariguliachkan, Chiricao, bueno, Oranchik en 8 de la noche, Chehogling, Pachman, Maneganchik. Bien, aunque hay una palegona, una tarima que le dice punta de pega Taitanchik por su tiempo, y se cancha de frecuencia modulada 100.5 FM de Segelambras y 89.7 de Radio Agricultura de Vinchos. Bien, ojalá alguna pregona con yachas hanchikin nariki kai chiri chay kamo yachay manteri marisonche kai chiri chamanta chiricha wairacha y menos chay takicha unchuchukucha chiricha wairacha ñachay kamo ojalá alguna familia ikuna y kai fenómeno meteorológico o fenómeno atmosférico ni son ya un fenómeno natural, bueno. Chairi que sutin apelión chay na soteo desde Punta Man sutin chango y vainampe porque ya chairi que chay kunchinya invierno nishamao kai chirinan punchao mañari que cae junio quilla jaña intiraime justamente ao solsticio de invierno chay manda poco a poco punchao con una corta cuchcan ricao chay manda imamañam chaygo sonchik jare que joninan maña kunan mi punchao corta cuchcan hasta 21 de junio chay kama y chay mantaja ñari que punchao ya pacamon poco a poco ya tajricao sea con chanchi que cae naturaleza ricao caroncharin acercar y que intiman con que caroncharin entonces cachcanchi che a feleón is ham hay capicamos chay chiri dura chay con hasta agosto quillacama a ver cachcanchi a ver aunque cae semana de año mayo kilo entonces yo paso en junio julio agosto quimsa quillantin se cae ancha chiri con una palegona hawanchik pitari kullangare a veces nenga manaña para taps juni con ñacho chiririmuchkan kuna llampes maki alay agochkan hasaron capaz makinchikta malay mama incluso ñachkan chiricao desde las 5:30 ente chingaigo samanta pone gaña chay chiriña ojo para ese fenómeno apeleonisca entonces de 5:30 o sea inte chingaigo ña chiriña hasta inte hispimunankam en hispichaigon ancha la jonicharin gaga bueno punchao a veces orupa chantagma mana nauten mana puyumuptin gani son chicao mana puyumuptin garupa chama alindata marupa punchao garicao man aguantanata pero tú tajaya picha horas chauping mantaja chisingo mantaja ña chiriña ni achkancho ofilego inas paneo achkanchi takunanga kanga hasta van sin más chiri alumpa y chiri ofilego no pelego na hay nata con manta pasa bata con más incluso kana kai puncha para chisere que kana puncha para ni shuta waira wa chiri la otari que tocoron awasi con atapas achka wasi con atas leo destruyeron humanas achki pascancho chau lachtape awajego palegona chikachkan damnificado ni sanguna chile picha me chisere que waira kai no hanchilom checharimuna pero mana chayacho si no tajayare que para el camo y puchamo ya toko y totamericao tarpuko ininchik tan no yoro wawaglago palegona rikaino para chakona hikutaka muchkan raja namche si se clima rico awaglago palegona hasta kunan garike kai cuida kunanchik onguimanta gripikonas rikorimon mankai chire piste chayata rike ojo con rika o incluso nichkan ko rike chay tos ferina nincho
chay simuyupayamuchkan chaymantas vacunakuna kanqa en España incluso nishkanku awqllayakuna panchallaykuna rikao chaynallatak niwachkanchik samataytas mana ancha atisunchu porque paytaya contaminamuachkanchik chay es a propósito awqllaykuna paykuna rikao llaparuna unqunanpaq chay COVID hina rikao nishkanchik COVID ñapas hapiwachkan ñawtapas chiriñachusmeo yapiypayta munawachkan chayñataqa nishkan rikao chay inmunidad nisqanchik cuerpuchanchik yanapananchu awqllaykuna pallaykuna rikao llumpayta riki mikunanchik riki chay chiripaq kaq mikuychakunata rikao chayñataqa riki manachu chaykunata atinki mikuyta entonces antiwaqsi chay suplementos vitamínicos mana hampitachu mana chay suplemento mana hampichu awqllaykuna pallaykuna simplemente a veces mana chay mikuynikipi mikuchkanki completutachu hinatin riki faltachkan vitaminakuna rikao suplementos chaytas tomawaq pero doctor recetasunayki doctor recetasunayki chayta doctorkuna mana recetakunchu manam recetakunchu chayna niwachkanchik riki kay allpanchiksi kay karunchakuykun kay intimanta nispa riki niwachkanchik rikao 90.000 kilómetros mamallay mama yaqa chayna riki kay inti tarikullachkan kay intipa achkinin kay allpa pachamanta rikao y chayñataq riki kunan chay 90 millones de kilómetros manta unanqa tarikuchkanchik 152 kilómetros ka wawqillaykuna pallaykuna anchasutas karunchakun chaynata nin científikunchikuna rikao bueno daña kasuykullasunchik rikao entonces karuchapi kachkanchik nisunchik ya sapa pachakna chankariymanta pichqa chunka chankari yapasqa riki chay inti tarikullachkan kay allpamanta chaysi riki kay chirin nishu tiyaykuykamamuchkan nishkanku awqillaykuna pallaykuna mana chayllachu awqillaykuna pallaykuna kay chirimanta rimartinchikqa incluso kay semanakunapis anchata chiririmunqa principalmente kay 30 de mayo tas ancha chayqa kay Perú suyutapas tumpata afectanqa pero mastaqa maylawta afectanqa Argentina y Paraguay wawqillaykuna pallaykuna Argentina Paraguaytas ancha chiri wawqillaykuna pallaykuna yaykuykullanqa chaymanta ayqimusqansi Boliviataq patachallanta chaymanta Chileman yaykuykullanqataq y hasta kay Perú suyumanpas afectamunqataq wawqillaykuna pallaykuna pero manaña llumpaytañachu pero llumpaytaqa wak arrankachunqa incluso nishkanku kay Argentina lawta chay nishkaniki bomba polar nin mamallay mama ima fenómenokunata hawasunchikpas paqwaychatas Argentina riki rankachunqa wawqillaykuna pallaykuna lliw Argentina porque Argentina pampallami wawqillaykuna pallaykuna pampallami riki chaysi nishu chiripa chawpinpi tarikullanga chaynaqa llaqtamasinchik kisay kachkanpa riki Argentinapi o Boliviapi paykunata ninanchik riki cuidakuchunku preparakuchunku ancha kay chiripa wawqillaykuna pallaykuna chay bomba polar nisqan chaykamuchkan kay Sudamérica nisqanman chayqa rakta yakutapas rankachurun sichun chay pasananpi a veces suyarunki hasta runapas rankachurunman wawqillaykuna pallaykuna chayna ninkuak polo norte lawpi chaypim chaykuna pasakun efectivamente rankachun riki wawqillaykuna pallaykuna bueno seguramente kay sabadota o viernes riki viernes 30 añoqa sábado nishkani kay viernes chay pasakunqa en viernes qhawachkasunchik riki sabadopa willakuykuna chayamunqa riki seguramente fotokuna videokuna kay redes socialesman churamunqakuna chaypi riki runakunapas maqta alay riki chiri kasqankuta seguramente fotochakunata mandamunqaku wawqillaykuna panchallaykuna chaykunata karuncharispanchik huk rimaykunaman yaykullasunchik wawqillaykuna pallaykuna kay Huamangapi riki tarirullanku hotelpi kay avenida 26 de enero nisqanpi riki chay más o menos clínica ima ningun chay clínica ancha riqsisqa
chay clínica pilar ningucho clínica pilar chay cercampis kachkan hotel rico auxilegona palegona y chay hotel pues Huaños Jata Tario Blanco trabajador de la Dirección Regional de Agricultura de Ayacucho auxilegona palegona paita Sulmer Quispe Huamaní paita Tayaron core que Ayayantaña y que hotel ocupe según Willagos Canco imagina países que incluso Jainin pasa miércoles punchauta participas en el campeonato fulbito nishampe trabaja más en Cunapeguan y chay que chay fichamanta chingaros que llegó en Palegón técnico ñas achka punchao ña chay cuartope chay hotel cuartope taricuyan mancas Huaños jawaja asnachkaktaña justo hasta tiña allí que seguramente dueños me han hecho cuenta todo corga hotelero que sapa punchado me pillo y ellos con pillos se canta pues jawach que nas pa cobrach que ari que mananya yo se no tenga señor ni spam taka egon ya chay pichkachkan que pagaba ni parega o mananya contesta go tencho y chapa que dejaron seguramente yo seron payacharias wichjarayas ganda sotila wichjarayan puño kuchkams ni papas que deja imaginaya chay hotelero chay tiachan wagolegona panchalegona chay siri que kai Huaños Jata aparulanco ñari que kai ayahuasi mari que kai punta hospital Jepan mariga morgue de Ayacucho chay tarigulachkan chay piñas kachkan kai ayayan rico wagolegona pan y chay ikuna imara gaigara pasacorga y chay pichu upiarjaco tomarjaco y maya chay pasacorjapas porque ni cargado incluso participas con campeonato deportivo nishampe miércoles punchata el miércoles tengare que miércoles totata chay pasa con mancara a ver jueves viernes sábado domingo hay que punchar en todo la contra are que ya que gona cachcan siempre o pelegona y ñari que desde la Dirección Regional de Agricultura paigonari que hay man manda con ñari que ya aquí para coinin cotaricao más remari va a pelegona más remari que hay programa yan chic pechayata que hay capicama que hay colegio chicona que hay nakanja primero o colegio Luis Carranza Luis Carranza Huichedus cachaitam alicharon coña Auxilegona Palegona con añatajme Huichinayachkan kai colegio nuestra señora Fátima Fátima Auxilegona Palegona nichkan chay estructura muro estructural inchuchay rico Auxilegona Palegona Huichigo y Pacachinas paps kai gari punta wasi Auxilegona Palegona punta wasi kaskan raiko mana tupaikuna rikiao hoy kunan rajrarichkan wichirichkan y jungaita wichi mai con gapas kaita refaccionanango porque mana pascaita tenga cocho o porque gari que como casona antigua ningo riga y china pe mana tupaikuna rikiao pero ni canta cualquier momento wichi kamuman perjan con gaito wichi kurikuman chkanko no penkali kai na kachkan institución educativa antigua auxilegona palegona maipita javer chay autoriacona porque kai Fátima creo que esta vía no o grupos religiosos manchos pertenecen pero estado más empeñados kachkan karigao kai penichkan kajaya kai mama Irma Dueñas Iriate, subdirectora de nivel primario para Erekenin, kai Punta Huasi Rajmi, kai Huasi, patrimonio cultural, Chaimi Mana, de Jahuancucho, Pascarus Pajuco Musojo, Perjaro Anaikota, porque kai Jareke, como Cuachcaneke, kai Instituto Nacional Cultura pa Maquimpiñan, paikuna autorizan y paikuna sasa sasat autorizan, incluso refaccionan papas sasa sasat autorizan, cuauquilegona palegona y chay refacciona pas cuesta con yajamuso joroas jaina ñami que guauquilegona palegona porque como punta was era grasa chacón chay taso machata
Mahta pacienciawan orora nariko awqillayku porque justo reflexiones que tengo tenga problema riko awqillaykuna panchallaykuna pero nichkanku ari kay parakuna pasasqanmanta riki kunan kay wata parawanchiki masta al blandurullan principalmente riki alpaman tukaqnin chay cimiento chay alto chankuna riki nichkanku peligro principalmente Cali puriqkunapaq qunqayta purichkaptinkupas wichi imaykun hinatinqa pitaq chayta respondenqa nispa nin mama dueña riki subdirectora de nivel primario ma rimari riko awqillaykuna pallaykuna ma rimari kay programa lanchipari rimaykunaqa riki achkallañam kachkan chayñataq kay tayta Iván Noguera paymi riki kasqa chay cuellos blancos del puerto nisqanpi los hermanitos los hermanitos con anenche rika hermanitos de la justicia chay paykunaqa rika payta rik hapiramunku Italiapi awqillaykuna pallaykuna pikunan chay hapiramun chay Interpol nisqan awqillaykuna pallaykuna porque paypaq kachkarqa riki chay watuchanankupaq riki watuchanankupaq kachkarqa hinaptin chay Interpol hapiron tenqa Italia imata ruranqa extraditawaychik payta kacharimunaypaq ninqachu icha humanitariamente bueno payqa huchayuq runan por lo tanto apakuychik nisqa harquramunqachu harquramutinqa riki aparamunqaku fácil tariku awqillaykuna pallaykuna chay tayta cuchillo manchu Colombiamanta harquramun chay kikin harquramunku riki mana extraditaychikya ninchu sino harquramun porque chay iskay clase kan riki o bien mi llaqta riki mana kay delincuentekunataqa munanichu nispa harquramun hinatinqa ri harquramuntin fácil apakami awqillaykuna pallaykuna hukñataqmi riki de que manam apayta munaspaqa extraditaychik nischa extradicionqa tachatan demora riki awqillaykuna pallaykuna mayma kunankama hukninta chay umata apamuchkankuchu Españamanta Españapaq riqakuchkan ña Interpolpis amiron ña watuchaytas kachaykun ñataq hapirunku kaqlla kachaykunku porque tiempun riko awqillaykuna pallaykuna mana pipas maypas uywakunmanchu paykunataqa riki sino ahí mismo kacharimunanku riko awqillaykuna pallaykuna ahí mismo qhariyamunanku pero chay extradición nisqanya demorakun riko awqillaykuna panchallaykuna chayñata riki chaynallataq kay mama Boluartepa chay Julqi yapakusqanmanta riki chay sueldo yapakusqanmanta ancha rimay karqa hinatinmi riki kay sueldotaqa yapawachkanku kay informekunam karqa kachkan informekuna porque manam riki congresakuna ministrokuna gananmanchu ñuqamantaqa mastaqa ñuqamiki masta gananay hinatinmi chaykunata qhawaspanku riki yapaykuwanku kachkan huk informes técnicos nispa pero chiqata puniq awqillaykuna pallaykuna hapirunku ayparunku documentuta kay kikin mama Boluarte solicitakusqa solicitasqa ya sueldoymi bajuchalla yapawaychik nispa pero chayta negarqa awqillaykuna pallaykuna hinaptinmi riki awqillaykuna pallaykuna ima pasakurqa kay fiscalía riki tajuchakuyta munarqa hinaptinmi mama Boluarte nirqa manam chayqa secreto de estado incluso kay redes socialekunapi mimikuna churarqaku riki kunanqa ya funcionariokuna sueldonpas ya secreto estadoña manaña qhawanaña rikurirun pakasqaña nispakuna rikaw entonces manan chaytaqa hapiyuqchik tajuchakuachu manam chay secreto estado nispa negarqa pero awqillaykuna pallaykuna hukaqnin trabajador chuchiki seguramente rikaw pero mana trabajador mana atinmanchu o chay documentuta chaqaya prensaman awqillaykuna pallaykuna churaramun kay documento kachkan kaypi kikin mama Boluarte solicitakusqa awqillaykuna pallaykuna sueldota yapawaychik nispa y chayta fiscalía hapispan imaninqay awqillaykuna pallaykuna manam allinchu kikimanta sueldoki yapachikuyqa falta estudio técnico o informe técnico chaykun imapas faltan chay nispachum
mama Boluarteta acusa imanqaku hino imaya pasakunqa wawqillawan pallaykuna pero chayta yacharon kay mama Boluarte porque ña prensa piña rikao o canal televisión nacional nisqan pero no sé panorama nisqan no sé may canal chay pasarachimunku y chaymantaqa yaqa llapan nakuna piña medio de comunicación principalmente alternativo chaykuna piña riki publicasqa kachkan kay asunto riku wawqillawan pallaykuna rimayllam karqa rikao suelduntam yapachikuchkanis chay rimay riki escaparamurqa hinaptin riki mana yapachikunaraqchu manaraqmi yapawanraqchu pakaypaq pakarqaku rikao chayraqmi yapanqaku nispa riku wawqillawan pallaykuna y pakasqa hina kachkarqa pero kunanqa ña kachkan ña documento wawqillawan pallaykuna chayqa enero killapiraq riki nasqa rikao mandakullasqa chay documentota mana chayllachu astawanqa riki pay riki ña preparakuchkan jubilación nintaña huk rimaypinch karqa riki jubilakunaypaq riki aschallata pagaptin chayllawan jubilakusaq chay completuchata pagaptikinku chaywan riki jubilakusnati riki segurakusaq riki suelduyta nispa entonces llapan presidentekunamantapas masta ganastin wawqillawan pallaykuna jubilakunqa porque llapa presidentekunaqa riki presidente kayninman lluqsiruspaq ña jubilación niwaq ña wawqillawan pallaykuna aunque jovenlla kaspa machuña kaspapas rika presidentekunapaq chaynam kachkanli kay ñuqanchik runallapaqmi ki cumplinaykim chay kimsa chunka wataykita serviciota wataykipis cumplikunanmi 60 años 65 años 70 años kunan 70 kamañachusmi kachkan ¿no? Chaykunatan cumplinayki mana chayta cumplispaqa manam jubilakunkichu y mana completuta pagarqankichu cha jubilación nikipaq ONP o AFP nisqam natenqa manam completutachu chaskinki nispakunami wawqillawan traba llaqta runapaqa pero kay presidentepaqa chaqay chay tayta Merino yaqa pichqa punchawchalla tiyaykurqa palaciopi chay pichqa punchawchalla tiyaykusqamanta chaqay kunan ganakuchkan chay 16,000 soles nisqanta wawqillawan pallaykuna y llapan presidentekuna rikao ganakuchkan chay qullqinkutaqa wawqillawan pallaykuna chay Toledopas Ollantapas aunque acusas kachkaspankupas igual sueldunkuqa kachkan wawqillawan pallaykuna tayta Castillo papas pero paytaqa manam riki huchkankuchu chay sueldo chanta imaynampi porque procesopi uchkuwasipi tiyasqan rayku riki wawqillawan pallaykuna chayna pasakuchkan pero ichaqa yacharon chay documento lluqsiramusqanta hinaspan wawqillawan pallaykuna kay mama Boluarte amenazaykun trabajadormi chay documentoyta prensaman qoykun nispa kunan obligaykun chay policía de investigación ninda pay policía de investigación riki makillampi chay tenaspa rastrear imananta hapi paychikpim chay documentota kay periodista panoramaman qoykurqa hinatis kunanqa chaytam imataypi ruraytapas munachkan rikao pero ña yachasqaña anki imataña haykataña chay documento kay prensaman humuqta ruaptinkupas ña yachasqaña riki wawqillawan pallaykuna kay documento existisqan rikao aunque chayta nachkaptinpas chay documento lluqsiramuchkaptinpas mama Boluarte niskam chay documentoqa llulla manam chayqa existinchu nispa hinallaraq negachkan wawqillawan pallaykuna chay kikin chay mañakusqanta wawqillawan chay sueldo yapachikunanpaq mañakusqanta qara uya kay panichanchik paqway qara uya wawqillawan pallaykuna manam ari mañarqani kachkan estudio técnico nispallapas ninchu pakaypaq pakan musharachikuspañataq chay documento filtraqninta riki mas kachkan seguramente wañuchinanpaq porque kay mama Boluarte achkatañam testigukunata wañurachin mana chiki makinwanchu pero runankunatakama wawqillawan pallaykuna paqway kay warmiqa kakullasqa pero nisqaypi wawqillawan ñam tiempun tukuchkan ña huk watallañan chay ripukuptinmi aunque pakaypaq pakachkan congreso llapa chay denuncias constitucionales nisqankunatapas pakaypaq pakachkan archivachkanku
tapanakuchkanko pero manam chaywan salvacoronga sino wawqillaykuna pallaykuna lluqsirutinqa kamas mikhallaykunqa yapata investigación anque demoranga quizá kay nawan riki o Toledowan hina Ollantawan hina paykunapas chaqay chayrqa Ollantatapas sentenciaronku Toledotapas unay watamantaña aysaramunku y chaynam kay mama Boluartewanpas kanqa riki wawqillaykuna pallaykuna uchku wasipim tiyanqa chaypim riki wajapakunqa riki pay pinsachkan kunan lliw chay investigación taparaychik chay librakurusqa nuncapas uchku wasiman risaqchu nispachik pinsallachkan upa pensamientopi wawqillaykuna pallaykuna riki kunan paqway chay investigacionkunata paqwayta chinkarachik hinatinqa manañam ima acusacionpis kanqallachu contraypi hinatin jawqa yachakusqa nispapachik pinsallachkan riki ma rimari riki wawqillaykuna pallaykuna mas rimari kay programallanchikpi chayñataq riki kay gobiernos wawqillaykuna pallaykuna kacharinqa llapa presukunata y seguramente chaypi riki kachaykunqaku Vladimir Montesiноsta porque paypas ñas watanman chayaruña riki pusaq chunka watanman porque ley riki nin pusaq chunka watanmantaqa wasillanpiñam tiyachakunan wasillanpiñam wichqarayanan manañam uchku wasipiqa kay cárcel riqasqipanpiqa nispa niq kachkan riki wawqillaykuna pallaykuna kay leykuna entonces chayman riki pay churakuyta munachkan Vladimir Montesinos y chaymantaq PPK mayqinkuna chayki solicitakunpis incluso tayta Toledo pasado mañaytachus munasqapi payqa chay unquni kaynani waqnani nispanmi entonces wawqillaykuna pallaykuna kunan kachariyta munachka y chay cuentowan riki kacharichinqa jefekunata principalmente Vladimir Montesinos manta qallaykuspachik waki jefekunata jefes de kay riki kay terrukukunapa jefenkunata pero mana terrukuninqakuchu riki chaymantaq kay narcokunapa jefenkunata chay presos políticos kachkan riki presos políticos chay año 80 a 2000 watapi y chay Fujimoripa tiempumpi llaqta runa masinchikuna wañuchiqkunata carcelaronku y paykunata kacharinankupak riki wawqillaykuna pallaykuna y kaytaqa unayñam hawarunchik porque tayta Alan Garciam kachariq riki wawqillaykuna pallaykuna presukunataqa amnistia nispan riki tinsi chay amnistiatas qallaykunqa riki wawqillaykuna pallaykuna kay mama Boluarte riki ñakachkanña chay propuesta imanasqa porque nisqanku riki kay llapa cárcelkunas juntarunña hinatin wakiq presukuna kachkanku riki yanqaña riki mejor yanqa kanankunataqa mejor kachaykusunchikña nispa wawqillaykuna pallaykuna kachkan riki kay plan Libertad 2025 y chay riki nisqanku ña kay presukuna riki ña resocializasqaña ña pobrecichakunalla ña cumplirunkuña watankota lluqsichakuchunkuña ripuchakuchankuña nispa riki wawqillaykuna panichallaykuna pero por algo chik wawqillaykuna pallaykuna juez fiscal riki sentenciaraku hayka watapas kay uchku watipi tiyakunankupaq riki imaynanpi kaykuna turachkanku riki chay propuestakuna kachkan nisqa wawqillaykuna pallaykuna pero ña musyanchikña riki chay militares presukunata chay narcokunata paykunatam kacharichinqaku riki wawqillaykuna pallaykuna principalmente kay cuentollawan aunque chay pusaq chunka watan cumplish kaptinpas o mana cumplishqa kachkaptinpas wawqichallaykuna panchallaykuna mas rimari kay programallanchikpi uranchikpas apurawllamanmi kallpaykurullachkan riki chaynaqa kallpallasunchik wawqillaykuna pallaykuna aunque kaytaqa ñawincharurqanchikña trabajador tawa punchawmantañam tarirunku kay tayta trabajador de Dirección Regional Agraria Ayacucho nispa riki chaytaqa ñam hawarurqanchikña riki wawqillaykuna pallaykuna chaynaqa mas rimaria chapinta kachkanchik rimaripi kay chapiñan kachkanchik accidente accidente de tránsito kay yunkapi wawqichalay pani chalay kay Kimbiri Samaniato nisqanpi wawqillaykuna pallaykuna camión riki hatun camión waqtan parullasqa riki y chaypitaq riki como waqtanpalli hina carreterallapi carusqa riki chay congestión vehicular nisqan wawqillaykuna pani challaykuna
chayna chay cartera Kimbiri Samaniato chay comunidad Buena Vista nisqan lawa piriki chay hatun camion riki waqtan parulasqa wawqillaykuna panchallaykuna chayñataq riki huk camioneta avanzayta munasqa chay camionetapas kunitaman winakurun wawqillaykuna como camion waqtanparqa kay patachanta pasarosaq nispachiki pasaruyta munarqa manchu sumaqtachu calculaykurqa riki chay kunitakurun astawanña chaywanqa total pase manaña kasqañachu riki kay yunka lawpi kay carretera Kimbiri Samaniato nisqanpa wawqichallaykuna panchallaykuna y chayta seguramente camionetata primeramente aysarurqaku inaspari camion tapas sitio apaykurqaku porque camion machu camion sasa carreteraman kutiykachiymi wawqichalay panchallay llasayniyuq kasu qhipiyuq kaspa astawanraq riki chay qhipintaraq riki baqachina chaymantaña palanqueaspa kutiykachinki kaqlla carganki aunque manaraq cargachkaspa asucharaykachá buklawchaman rika pero trabajo ya chayqa riki wawqillaykuna trabajo rika chay pasakurun kay yunka lawpi wawqillaykuna panichallaykuna chayñataq riki chayna llataq kay política nisqanmanta rimarisonchik rika ari kay política nisqanmanta rimarisonchik hamuchkani yachasqanchik hina kay elecciones generales 2026 wataman riki kay abril killapi apakullanqa rika chaypak yaykullasqanchik musuq presidentita ñariki achkaña listakuchkanku ñuqan presidente kasaq nispanku y wakiqkunaqa pinsayaraq pinsachkanku aunque ña sutinku publicasqaña kachkan por ejemplo Rafael López Aliaga kay qayna punchawlla ñawinchachkarqaña tinchkariki naparaqmi pinsasaq kay octubre killapaqraqmi chaykama kachkanraqmi tiempo chaykamachiki chaypiñachik nisaykichik rina y mana rinaytapas y kisaya hukaqnin qhipay qhatiqpas rinqapas ñuqapas sutipi manam kunanqa nimanraqchu nispa anki ña sutinqa qillqasqaña kachkan pirqakunapi chaypiwa qayna watamantaraq rika Aliaga presidente nispa churasqakuna kachkan letrokuna chaypiwa wawqillaykuna pallaykuna Vizcarrapapas igual sutin kachkaña pero Vizcarraqa ayqi sikiyuqllañataq kakuchkanqa y chayna wakiqkunapapa riki wawqilla por Antauro mantumpa upallasqa kachkan rika imaynata chay solucionaronku kay JP nisqanwan wawqilla Juntos por el Perú chaywan rika paykunaman afiliakururqa pero chay miembrokuna mana munachkarqachu rika chaykuna riki qhawarinaraq kachkan porque manaraq kunanqa wakiqkuna riki anki como caso de López Chao eso riki ñuqam risaq nispan rector kayninmanta renunciaruspan ña kallpa kachachkanña rika pero manas pay yachanchu realidad nacional nisqanta payqa qullqisapa apukasta mana riqsinchu kay Perú suyunchikta payqa riqsin estudiantikunallata tapunku riki hayk'ataq cuestan kay imataq kay nispa mercado kaqkunata cosas simples como cosas cotidianas kaya cuesta compra nispa mana yachanchu mana llaqta runapa vidanta yachanchu chay runaqa apu kasta qullqisapa kasta naspaqa imaynatataq payqa gobernador asunchik nispa rima kachachkanku rika incluso pay desde warmanmanta kasqa aprista rika pero kunanqa kikinpa partidon riki ahora nación nisqan kachkan payta riki pay incluso alianzakunata ruwachkankuña rika como pay kay pasaq protestapi 2023 pi Castillo Targoteño chay protestakuna karqa puniñukuna tanto y ayacuchanos y hukla llaqtaykuna rirqaku riki protesta y mana puñunankupa kaptiniki kay Universidad Nacional Ingeniería nisqan samachirqaku rika cuartokuna kachkan auditoriokuna chaykunapi samachirqaku igual kay Universidad Nacional San Marcos nisqanpi rika y chaypi riki San Marcos taq intervenirqaku riki chay rectora riki kichaykaporqa punkut policiakunaman y chaymantami chay puniñukunata hukla llaqtayuqkunata riki hapispanku aparqaku watuchaspa hasta kay chuñu
no, kunatapas tarispanku kayqa rumin chayqa chaymi chay bomba chaymi chay bala dondon nispa kunariki apasqaku rika ayta pruebas estos son sus imanisqaku kaymi chay armanku nisparaq rika incluso samapakurqaku napapipas kay chay casa campesino aklimapi chaypi samapakurqaku chaypipas manachu achakunata machitikunata musuq chayata rantiruspanku aparusqaku kaymi chay armanku nispi chayta musharachikunku ima armanku kanqa musuq chayaq incluso chay llapa nachankunatapas ni chay musuq chaykunaqa riki letra chayuq chay papel chayuqraqmi chay chankunatapas ni hurqusqaku chaypan sutiniki etiqueta musuq chaykunalla sutilla chay musharachikun chayta niqaku sembrado nispa y chay tayta López Chawñataqmi chay perike mana policiaman entregayta munarqachu chay universidad ukupi samakuqkunata rikaw chaymantami lanzayta qallaykurqaku presidentem kanqa presidente pisa sarachik nispa chaymanta riki qallaykurqaku riki partido formalizaytaña kunan partido qishpisqaña kachkan rikaw ahora nación ya sumaq registrasqaña kachkan ña renunciaron ña riki rector kayninmantapas kunan rinqa rikaw pero ari punta pasaq entrevistankunapi pay rimasqa riki ñuqa apristam kani chunka pichqa watachaymanta nispa rimasqan kachkan entonces pay aprista sunquyuq pero claro apristakuna revolucionario rika pero iskay clase apristakuna riki chay Aya de la Torre kastakuna paykuna revolucionario riki wawqillakuna paykuna y alanistakuna ñataqmi total rikao kakunku derechista wawqillakuna paykuna pero alampas punta gobiernopiqa qharichallaña kaspanmi chay estatización de nis bankukunatapas estatizayta munarqa rikao kay nata riki chay tayta Velasco qhatipakuspan ñuqapas kaypi nasaq tikrasaq llaqtapaq nispa revolucionario tamka porque apraqa revolucionario miranpiqa pero qipa gobiernopiqa alanqa rikuramon todo total derecha casta kunan Fujimorisman watakuspaña chaynakuna rikao bueno chay tayta López Chao Aya de la Torre Castacho, Alan Castacho, imagina posiblemente Aya de la Torre Casta, ricao, porque pues machuñamik wawqillakuna pallaykuna pero wawqillakuna pallaykuna kay napi rikao kay mama Verónica Mendoza yachasqanchik hinariki unay watakunaña nos hayka kutitaña lanzakullan rikao incluso ganananpaq paskarqa pero hachachakuron riki pay chay nakuna chay LGTB kuna yanapay munasqanrayku rikao chaywami chay hachachakuron rikao imaynama chayna kasta warmitaqa LGTB llataña riki ruwaruwasunchik chaypita atipakuchkanku leykunata riki ley aborto LGTB chaykuna ruraypi chaywan hachachakuron riki apoyay munasqanpi chaymantam payta apoyayta munachkaspa llapa runa manaña munanñachu kunanqa incluso kay ultimopi pues apenas llañam riki congresista churachaykun wawqillakuna pallaykuna apenas aypachaykachimpa último chupachayapiña hinatinmi kunan wata riki hinalla payta lanzanku kay mama Veronicata hinatin imataq pasarukun pay riki manaña munanñachu manaña rimanñachu nispa renunciakurin hinatin mama Verónica manaña rinqañachu paqway manaña rinqañachu ya chayqa sumaq sacramentasqaña nisunchik ya imaynanpi porque paypa reemplazon yaykurun kay huk wiraqucha paymi Vicente Alanoca kaypi uyachampas kay urqu runa kasta o sallqa runa rikao sallqa ninchik urqulawta rikao ima ninchik pantachkanchikpas entonces uyachampas sallqay ñuqanchik kasta urqu runa kasta waqa sutillaraq uyachampas uyachallanpi riqsinakunchik rikao payqa tal nispa rikao incluso maylaw kasta runa kasqanchiktapas payqa mistin ninchik payqa manam españolkunapa chay nanmi eso es criollo ninchik rikao a veces quizás pachakuynin minallapas kay sutilla pachan kay runa empresario kayna wakna ninchik apurawllaman rikao entonces payta primero hawarinchik riki
kaypi kachkan riki totalmente uyachampas tumpayana ñuqanchik kastaya manam kayta criticachkanichu paytaqa rika sino ñuqanchik kastaya total trigueño nisunchik ya porque ñuqanchik tumpayana trigo chamiki canchik o cobrizo o cobre cobrecito quemadito pues quemadito cobre claro cobre quemado chaymi rasanchik manam chayta pinqakunanchikchu chaymanta rimayqa manam pinqanakuychu chayta ama pinchaychikchu chaytaqa entonces nichkani total cobrizo payqa wawqillaykuna palaykuna ima rasataq pay kasqa raza aymara netamente aymara kuna gordo chamika cuerpo zapacham achiri aguantananku pariko wawqillaykuna palaykuna entonces kay tayta Vicente Alanocam reemplazaykuchkan kay mama Verónica Mendoza kay Nuevo Perú nisqan partidopi ¿ya? Y Nuevo Perú riki kachkan qillqasqa rika wawqillaykuna palaykuna qillqasqa kachkan como qillqasqa kaspaqa riki normal lanzanqa riki candidatukunata tanto senadorpa diputadorpa hinaspata riki kay presidenciapapi ña presidentepaqa ña acreaykunkuña entonces nichkanku pitaq kayqa nispa nichkarqanchik riki es raza cobrizo netamente andino netamente puneño netamente aymara runa payqa mana quichua runachu chayta qawasunchik aymara kunaqa huk clase pensamiento mana quichuakuna hinachu kanchik quichuakunataqa kay tayta Castellopi qhawarachikunchik allinta luchachaykuchkaspa qipancharonchik pero aymarakunaqa chaqa hinalla hasta kunankama mana aymarakunaqa luchayta dejankuchu desde chay Castillo hurqurusqankumanta chay fichamanta paykuna riki 2023 pañam reaccionaramurako porque 2022 perka Ayacucho Andahuaylas Ayacucho cha primero Andahuaylas riki chaymanta Ayacucho chaymanta Cusco chaykunam reaccionarorqa punuñataqmi mana enatin puneñokunaqa kaynaqa traicionero nispa nichkarqanchik enatin ñuqaykuqa enero mantañam 2023 enero manta qallakuykospanko riki toma de Lima chaywan hikutakurqaku rikaw y kunankama mana aymarakunaqa dejachkankuchu paykunaqa kunankama hinalla luchachkanku manaña chay toma de Lima nisqankunata rurankuñachu pero isusiqa hinallaraq kallpasapa kachkanku rikaw pero paykuna riki kunan preparakuykunku ari iskay candidatukuna karqa rikaw iskay nichkani porque kay Vicente tawan tupachispa rikaw kachkarqa chay huknin candidatunchik Soto rikaw Fernando Soto o pay y paypa partidoñataqmi mana qillqakunchu riki si bien es cierto kachkan registro piña rika proceso de inscripción nisqanpi procesollapi kachkan y mana qishpirunraqchu aunque ña redes sociales kunapiqa presidentepaq nispa sotinchasqaña kachkan pero mana qishpinchu wawqillaykuna pallaykuna entonces mana participanmanchu pero sí a través de alianzas quizá participangapas mientras que Vicente ñataq riki afiliakurusqa kay Nuevo Perú nisqanman y kunan pay rinqa como candidato presidencial wawqillaykuna pallaykuna y ñuqatapi sorprendiwan casi ñutachu sorprendiwasunchik chaymi nichkanku kay runacha huk castillochu karunqa será un nuevo castillo nispa wawqillaykuna panchallaykuna entonces ña riki oficialmente kay Nuevo Perú lanzaykun ña kay candidatunkuta Vicente Alanoca y kay mama Verónica para reemplazo Verónica posiblemente venga como congresista senador diputado o vicepresidente pues posiblemente mientras kay Vicente Alanoca sotimpas o clase chaya Alanoca taga uyarichkarqanchikchu kunankamapas pero pay rinqa como presidente pero mana cualquier runachu kasqa ñuqapa uyachanqa kay runallaqa riki Castillo tina desprecianqaku nispa pero kakusqa maqta preparasqa wawqillaykuna pallaykuna académicamente achachallaya manchakuypaq hasta López Chautapas ganasqaraq wawqillaykuna pallaykuna kunanqa maqtachatas kay qhari riki seguramente umachaykunku inatin caprichakuspa niskan imam kasqa antropólogo y doctor en derechos humanos
estudió mana cualquier una es antropólogo y doctorado yo creo para mí es chica doctor mana chay médico jampico mana chay no para que título ya chay doctor entonces aymara de nacimiento con un pai mi chay toma de Lima taroranga ni chango para toma de Lima naman puniño como mana ñaringaña que Fernando chic prepara que kuchkanga hipachapagña en aspan kunanga puniño konaña candidato en tachuraykunña a través de partido de Mama Verónica Mendoza ricao historia antas ña churaramon kuña pai merike ila villarta yo casca ila pues imanes una región ni suncho, un suyo ni suncho, provincia ni suncho, provincia me la beca de peja, porque puno jari que achka yachta, achka provincia de Jona, entonces y la villachta yo casco que le compré icona, incluso nichkan que esto es una bomba política, imaginan toma de Lima taror argaco de 2023 pe conan me toma de Lima taror argaco pero políticamente nispa que le compré icona. Inaspa painin imanispa ñoqaqa mana izquierda chukani mana taqmi derecha chukani ñoqaqa kani aymara runam ñoqaqa andino runam kani nispa igual ñoqa primasqa ñoqa chayna ni nerika ñoqa mana izquierdachu ni derechachu kani ñoqaqa wari runam kani ni ñoqaqa wari runa porque kaypi mriki kaqaykachkanqa abuelunchikuna probasqan wari rikao y Guaririke desde Ancash, Norte Manta hasta Punukama, que carga antes de los imperios de los incas, manan yoganchik chancas chocanchi, guau que le hagan palegona, manan chancas chocan, chancas garike apurimakme, y yoganchik canchi guarirona. Pai pasrike kaitaita chantapas mana atichkanchik racho orimaita Vicente taita Vicente guau que le hagan palegona. Nin ñoqaqa kani aymara runa andino runa punta abueluymanta miraq runam ñoqaqa kani kunanmi tupachaykusunchik nispan kunanqa ña wawqillaykuna payaykuna retaykunña ña hayaykunña nisunchik riki parlarisunchik tayta López Chao nispa López Chao ta ña retaykunña chaypa sutik riki debate rikaw debate presidencial Taita López Chao, hanguantak tupachaykusunchik jari kaspaqa niykunña wawqillaykuna payaykuna. Así que adiós López Chao, chaymi chay López Chao manta rimarqanchik riku wawqillaykuna payaykuna. Rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Chaynañataq naykunña hayaykunña tupachaykusunchik parlachaykusuntaya jari kaptiqiqa Taita López Aliaga. Y chaynataq mama Keiko tapas, a ver mama Keiko ñoqam tupanakuykusunchik y han punta político ñoqa mucho político nispa y chaynataq kay tayta padre Luis Balazar pay tapas pay serik hamuchakuchkanta allin chatataq riki pay tapas igual ña hayaykachaykum ña hamuchik ñoqawan kaypi kachkani allin qhari aymara runa nispa wawqillaykuna panillaykuna kallpawan hallakuykusqa kay tayta Vicente Aymarino andino runa wawqillaykuna pani chariaykuna chaymi nichkanku kay wiraquchaqa tayta Walter Adubirripa paymi que punta dirigente Walter Adubirri karqa rikaw paytami que ama kayna tayta Castillo hina utaq riki ama kay tayta Vicentina rikurinanpaq que procesaron que luchar es otro luchador social taita Walter Adubirri en aspami que wicharon punkuta en Adubirri pataja manani políticamente presenta con ampa o que llegó una palegona punku tuicharo tengo que careja manani apiñacho que aucha mi pacarayachcaña porque nierga que Adubirri mreke kakon futuro presidente nispan paita que lanzach caraco porque Adubirri carjami que gobernador regional de Puno gobernador regional Puno caspan y apunta autoridad con pasarja
y chay pasas pangriki Lima man atipakor jariki luchador carga porque hay maraconas manam kunan llaman tachoriki el gobierno para contra pescach canche Walter adubiri caspapas tan cargam hay maraconata toma de Lima niscanguna torwachita monarca desde gobierno regional de Puno o alcalde Caspo dirigente Caspara y chay mantam ham chay taroran que autoridad Caspa nispame que taita Vizcarra o kunan Castillo Tawachkanchi pai tahinari que acusarus pan gore que wichharor ko punkuta o hichaleguna panchaleguna en la teme chay Walter adobeles kunan pakarach kan mana participan políticamente pajuaita chinkaron rico auxilegon palegona y chayna también que kunan roachkan ko akih político chikuna tapas porque tait antaro tapas ya Castillo roasuan mejor wichharon partido wichharon gore y chay Vizcarra ya pamre que au wichharon que ñam congreso che wichharon ña mejor jariason pajuait wichharon punku tanis papay tapas pobrella tariki au wichhachkan ko punku tarika inhabilitación niskan y chayna chay taita pantaleon taps igual pantaleon chayronan paita pues chay wichharon punkuta amaña político kanan pagnis paita pues jargo pa kachkan gorikao y chayna tarikwa que con taps o con Castillo taps con gaita pa kachay con ga kun ten karya kuti con porque niskan gorikao ña encuestadora kona sechom karya Castillo luxeron ganaspaja presidente yaikos karya mama keiko ta ganaron porque paipa jañari que jawasjaña imaina jaikaina kaspapas nispanichkan korikwa ojilegono palegona pero konanga kay luxi kaikamon huku nisonchiya Jorge estudio sapani mancha Jorge Sapacuna ata Jorge Sapacuna retay ko ojilegona palegona que estudió ya es un antropólogo doctor y más casca en derechos humanos y chay título o sea primeramente abogado pues abogado es derechos humanos chay garek ancha que ya tarona defenderme que siempre que derechos humanos manta rimanchi kai pero que programan chi con palegona o que waño chicos kunapa chay derecho un conata defendés para que incluso se hooking programan chipips igual se derechos humanos man ancha tariman chiricao cae penich kangani que ñam konan ka tokonya chay terukeo ñam tokonya cae nawak nani ya ñoham harichayaña yoxerikamone alenta wexaita hatun chumpewan sejo cospanis pagao que no para yo se caramon caitaita Vicente y cae piña historia con atas pública de caramon yo que con pregona paitari que nin ari kachkan me racismo yo gata pascaina uya chay hawai cospa amerique caena jepanchanco nis pare que achanchi Castillo tapas igual jepanchanco nis pagao que con palaicona y paire que nichkan rica chay peruano discriminador racista clasista konanja uyachakuna hawaiku echillanis igual pero pairiki andino runariki rikurikamo kaypi niwachkanchik tarikao Jaika taña debe tengo pas sunatman rimas pa como Castillo manacho nerja ya que cuspalla pagachik debe cuspachik nis pa pagachik tralegor igual paipas nich como gregon palegona Jaika taña debe cojona pas paganan me sunatman ama chay jarauya miserable runa kaichik chonis pangwao que llegona palegona mama kai taita Vicente Galín nishu kalpa oña chalaigamo paicho chay lograron imainay estudio con taps ña pública de caramoncoña alin harichayaña yoxega muchas kay taita Vicente Alano que hay política o como que chale con paimanda chique jipa punchao tari que rimaris cason chica primer candidato que oficializas jaña por cualquier conaja niscan gorajme que manaraj me mana a excepción de López Chao me jaña oficializaron ya digao ño gamris ganis para Vicente pues gaño garis ganis mientras caso de López Aliaga cualquier conaja que chaeraj me yanga sutilan goran públicas digao Vizcarra igual sotin públicas que caen pero mana oficializas hachori igual que con apas
chayna wawqillaykuna pallaykuna chaynan pasakullachkan kay política ocupi chayna hamuchkaña elecciones regionales municipales chaypa riki watallaman rigaw chaypipi chayna atipanakuy kachkanqata pero chaytaq chay qhipachapaqña rigaw candidatunchikkunata rigaw qhawarishkasunchik pikunam lanzakuchkan distritunchikkunapipas ñaqa wakiqkunaqa riki ñuqa amrisaq nispanku ña qhawarunkuña incluso kay carnavalpi atipanakuspanku paypam achkaruna paymi runa sapa kachkan paymi kuyasqa paymi allin paychusmi ganaronqa nispa ña sutinchachkankuña rigaw incluso nichkanku chunka pichqayuq candidato hinam kachkan Vinchus ukupipas nispa Vinchusmanta rimaspaqa wawqillaykuna pallaykuna chunka pichqa candidato y chayman pikunaya rika pikunaya mas riqsisqa rika puntariqkuna ña sutinchasqaña kachka wakiqkunapas ña sutinchachikuychik ña purichaychik ña rika riqsichichakuychik ña mana chayqa rika ganarunkichikmi kay puntariqkuna noten qipa chupachallaña karunkichik rika chay qipa chupachallañaqa imapaqña manaña valenñachu rika wawqillaykuna panillaykuna achka kutitaña wakiqkunaqa incluso lanzakullankupas rika ña riki puntariqkunapas sutilla kachkanña y chaymanta wakiqkuna kachkanraqchu imaynaya chaykunata riki qhawarishkasunchikra pero nichkankuna yaqa chunka pichqayuq chunka suqtayuq candidato kay Vinchos ukupipas kakuchkan Sucus ukupipas igual hay entre 8 a 10 candidatos wawqillaykuna pallaykuna y chaynata riki waka como kay señalinchik chayachkan riki waka a kokoro lawaman kay Tambius lawaman igual paykunamantapas rimarina kachkanqa wawqillaykuna mana dejachkasunchu igual kay señalinchik kay Ayacucho lawamanpas chayamuchkan kay Ayacuchopipas qhawarishkasunchik candidatos provinciales candidatos del Ayacucho metropolitano como Carmen Alto, Jesús Nazareno, San Juan, Andrés Aulino Cáceres, Dorre, Garray chay candidatunkunatapas qhawarina kachkanqa kunanqa riki más libritaña rika porque ña señalinchik kay wamankaman yaykumusqanrayku mientras puntatañataqmi Vinchollapas llamkarqanchik Vincho runallapas riki Sucusman señal yaykumurqa y chay iskaychanta riki churana kachka wakiqkunataqa tumpallata hapirirqanchik riki wawqillaykuna pallaykuna entonces chaykunallachiki karqa kunan punchawpaq rima kuyllanchik wawqillaykuna pallaykuna chaynaqa qipa punchawkunata seguramente más rimay kachkanqa tayta Vicente Alanukamanta rika un maestro aymara antropólogo y doctor kunanja ña retaykurun ña riki kay punta candidatukunata rika López Chao, Rafael López Aliaga, Kiki Mama Keiko Fujimorita, padre Luis Basalar ninchu pay padre riki chaynami chay llapa religioso kunawan atipanakuqmi ñuqa parlachaykusunqa ñuqa andino runam kani nispa rika manam terrukiaspa kaynam waknam kay runaqa nispa upallachiwasunchu ña kallpawanmi ñuqaqa rikuriykamuni nispa sutin qhawaykuspa ima partidoanta kay wiraquchaqa richkan nispa pero nikachusmi renunciakurun paypa reemplazo imanpascha nis justo sospechachkarqani atenqa sumat qhawaykuptiyqa riki paypa reemplazo kasqa riki wawqillaykuna pallaykuna solo que sutillanmi chay partidollanmi mana gustawachkanchikchu Verónica ña riqsisqaña políticamente ña runankunapas riku wawqillaykuna pallaykuna pertenecen riki kay grupo izquierda izquierdakuna chayman pertenecen rika izquierda caviar tal la caviarada chayman me pertenecen único chayllam ñuqata tumpata desmoralizawan huk partidowan rinman karqina tenqa total apoyo merecinman karqa ñuqanchikmanta riki pero no pero bueno, qhawachkasunchik wawqillaykuna qhawachkasunchik plan de gobierno antara qhawachaykusunchik na España chiki más tariki rimarina kachkankuna eso ripukullani wawqillaykuna pallaykuna ripukullani pasakullani paqariña riki más willakuykunata qhipiririkuykuspa chaykamurachkasqa